ngicabanga ukuthi mabe khona abambalwa abazi ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Omunye umakoti ngixoxile ebusuku lapha ya emkhulekweni besina ngifuna ukuyiphinda ngoba uma ngingayiphindi igazi abantu bonke abalapha uNkulunkulu uzolifuna ke ngosuku lokugcina. Umsebenzi oyinkinga wabefundisi ukuthi uNkulunkulu abantu abahlezi kanje uyalifuna igazi uma singakhuluma iqiniso. Kuphenduka komunye umakoti ekhaya elithize, leli khaya leli babeziphilela nje isiZulu, yazi noma kuphila isiZulu khonzwa abakhonzwayo uhanjwa inyanga nazo zonke indawo. Bese kufika ithende endaweni into endala le. Bese yakhona fika phenduka amukela uJesu. Abuya azoba yedwa kuleli khaya lengakhona. Ekuphileni kwakhe bese yathandaza athi Nkosi ngicela ungibonise ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani yena. Noma emagama sizovuleka amehlo kwazi ukuthi kwenzakaleni lapho sibalwa. Awuthandaze lo mkhuleko akhohle ukudlula phile. Ligula ikhehla lala ekhaya ubabezana. Ashoniswe lapha nalapha yakuthiwa kuzanywa impilo kuyekushiwo njalo. Bese kuthi ngelinye ilanga ekseni lo mama mayivuka ezizwi lo makoti lithi namhlanje uzoyibona lento wayicelayo. Azibuze yini ayicelayo angisazi mina. Amkhumbuze uNkulunkulu wathi ufuna ukubona ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Emva kwalokho kwathiwa namhlanje ngo4 ntambama uzokubona. Liyagula ke ikhehla abona ukuthi okusho ukuthi kungekhehla. Thema kusondela u4 lavele labambeka ikhehla kakhulu. Waqoqana umndeni omkhulu oyisithembu. Kuthiwe kusahleziwe lapho uyizwe. Lathi lento ozoyibona manje ungayitshela umuntu. Iphelele wena. Ngo4 o'clock waphuma umphefumulo. Lo makoti wabona kuvuka omunye umzimba. Ongcolile. Ngoba bazalwane uma lidilizwe lelidokodo sinendlu. Kodwa leyo ndlu yasetshenzela. Uthe uba umfundisi singena ekuphumuleni ngokukholwa. Uma uhambela kude nokukholwa ngiyakuncenga namhlanje. Uvuke lo mzimba ulele lo abawungungayo bese uyawukhahlela. Awufele ngamathe. Athi ngiyala ngiyakhona ngenxa yakho. Ngoba phela umuntu ovuma ukukhontrolwa inyama iyezulwini. Inyama inekhaya. Siyabona la uAfbo. Inyama inekhaya uAfbo uyamthatha amfake emhlabathini. Emva kwalokho bese kuvule kumgodi omkhulu la endlini. Obona uyena yedwa. Uphuma izilwane. Masiphuma lezi zilwane kunehleloda kusamuntu kuyaqhuba okunye nephiko ulenye alinya lebo ngolimi lokukholwa kamadimoni. Likhali ikhehla fika mbamba shone naye emgodini. Usiyaphela umbono. Awugcina ulonde aphile. Uhamba isikhathi aphenduka ubhuti omncane la ekhaya umfowabo wendoda. Ajabule lo mama sesibabile esikholwayo. Mayisejabulile ethi sibabile esikholwayo. Libuyizwe lento wayicelayo namhlanje uzoyibona. Vele akhumbula athi akusho ukuthi uzofokholwayo namhlanje. Athandaze Nkosi ungamthathi ngizosala ngedwa. Ayithulele uNkulunkulu. Ngoba phela siyakhuleka noma ethule injani impendulo ikhona. Ayike bese kuthiwa namhlanje uzoyibona etshela isikhathi. Masifika leso sikhathi bese avela hlathe ukugula lokumphuthumayo athi mawuqoqana umndeni uhlala phansi usuphuma umphefumulo. Mawuphuma umphefumulo avela abona umzimba ovukayo ucwebezela ungabhekeke okhazimulayo. Awubheke lo mzimba bese uqhawula lo mzimba olele. Athi ngiyabonga ngiyala ngiyakhona ngenxa yakho. Ngaleso sikhathi bese kwehla ilathi noma ilele angazi ke la kusetshenziswa lophulimi. Elisuka phezulu ezulwini lifike lithi ngqe phansi. Zehle zenyuka ingilosi eceleni. Phezulu imili Nkosi yamakhosi umili mandla wonke uJehova sebawuthi. Mawufunda uGenesis 28 verse 12. uJakobe balekela uEsau eBhetheli bacamela phezulu kwetshe. Wawubona lo mkhwelo lo. Wabona ingilosi zehla zenyuka. Mawufunda uJohn 14 verse 6 uthi uJesu ngindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoyakubaba ngaphandle kwami. uJohn chapter 1 verse 51 uJesu ukhuluma noNathaniel uthi bona nizobona indodana yomuntu ingelosi zehla zenyuka phezulu kwawo. Lelo ladi lo mkhwelo uJesu ngoba ngeke siye ezulwini ngaphandle kaJesu. Ngeke silibone izulu.
usipalwami umzuzu ogcina ngojabula nawe uma ungathi ngokufa ukathandela ngambona